Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Mga luksami na mga pagariyami, adno tuwa isa kung mga pagaritano bang sa tano, kagai, inipakay sa iyan, dapat na mo sa itanukon, agyang ko tuwa di ka pakambilag o karumai, na anto na ikaswa o tamok, agyang ko tuwa miyakambilag adu kataw akarumai. Uway. Si kuda tano sa panakaw saya na hakkar kata agyang kuto mikay siya akapakarega taon bula borong manaya aya maanaw to na miyay tuntut ta sa sakamay tuwa ilmo na kisir kata sa alungan na kiyama ame kagyang kutuwa ilmo apituntut ta akatawan tap man agyang kutuwa kukuman na data sampayin na kisumaryaw to kumanusya sa alungan ang kiyama. Uway, bula borong panaya aya maanan yan na aya miya pasad kurso sa kaya pangadita si sa Makkah Al-Mukarramah na Judicial Studies. Aya maanaw to na si manunumpang ko kapangukom ka judge na ginan miya pasad kurso ta na wajib aging kutwa kauseta ko hukuman makapupasud si kukitabu Allah Ta'ala Quran. Oy. Pagampaganayron mga pagariya na pabila adna kukumentano. Miya kang belag agkarumai, aya awid akaliran naging kutwa tamok o anton nekap bagyon, na dapat na daan tano akisian aging kutwa both side. Si mamakasan agu si babaykasan na dapat na daan na keamadan, makapterusiran. Ay maanaw to na uman isakiran na mapteruyan, aging kutwa mga tamok kami milikan yan. Agugyang kutwa tamok katutumpuk aniran agkarumai. Oy, tunay sabab naro ketenduan tayo anto na mga di o kita kapagiran agu anto na ay tamo kada abon kapakapangilabot agyang utwa isa o mani isakiran giti sabab agamadan pipia agyang kutwa dua kataw amimbelag. Oy, na dapat na kiyukit sa kapaginuntulan kapangukom kaaya katiru Allah si sa Quran wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl igira manutu at tigwallah akiyo kumiyo agyang kuto mga tao maana adna inukasan niyo sa kukuman ang mga manusya na kukum kanu at tigwallahu ta'ala sa kapaginuntulan giyanan ikabaya wallah agyang kuto kapaginuntulan di ikaswat wallah agyang kuto kapalalalim giti sabab kapaginuntulan akiyo kitang tanong kukuman uway di kapakay iba ka panalimbut iba ka pangarasi nayamanan yan na aya suguan wallah sa Quran la tadhlimuna wa la tudhlamun di kanu penalimbut at tigwallah nagu di kanu pagi salimbut aya maano to na di kanu prelabit at tigwallah nagu di kanu mamu pagi labit at tigwallah iti sabab adapat na keamadan agyang kuto abut said amimbelag oay so kukumkiran na pagamadan yan agyang kuto umani isagyan kapakapteron sa agyang kuto kalilimut para mi payagyan naging kuto mga kabenarian ang mga tamok as kaniyang buo upama imisukaton as sarili niya upama akapasang adabon kitutumpok agyang kuto aminin belagyan oy giti dapat akaluin yan mapangaluin yan lagit mambugyang kuto ikadua partner yan aminin belagyan na pagisyan pakapteron di ka pakay iba ka ukas sa kukuman ading ka pakapteron nagyang utabut said di nang kapakay ko Islam dapat na pangamad tanupasin kaaya Peter wallah na fatabayyanu igira man to ati wallahu taala adna min yumarkan wa tutul na fatabayyanu dan yu pangamada pipia ati wallah agyang utaka pakamubita dagyang kuto tutul na ino to pakapterwa agyang kuto umani isa sa agyang utam yakambelag kay pagaluin niyan agyang kuto sarili niyan atamok aguso tamok akatutumpukan niya na agugyang kuto minimbelag yan na partner yan oy na sumipantag si sagyang kuto as sarili at tamok umanusya oy na apya pan miyakang belag siya na nagugyang kuto partner yan na diyon makapangilabot agyang kuto partner yan na minimbelag yan oy ayad na kirk sagyang kuto say tamok anta kagurimat nagyutod nagyang kuto kirkon ay baratian na miyakang belag siya na umani isagiran na ad na silpon yan naging kutwa silpon o umani isa na di ka pangilabutan naging kutwa
umani isakiran, ka matatandu at tamo ko to o umani isakiran. Di ka pa kaiba panperaila, ay manan yan, napumagi iniran, kapisan, kapumagi surga yan, di. Ka matatandu to, ay manan yan, na tamok o umani isakiran. O ay mambulagi diyan, na lagi do mga ditarn. So mga ditarn no umani isakiran, t-shirt, anta kasarwar, na makabalag sila, naknaba kailangan iba panpupesa, kapumagiin. So arga yan, di. Kamatatando ag yuto na gamit o manisa tamo ko to o manisa ag yung utway amanan yan na espesyal agurimatian anta katamukyan. Lagit mabuto aw pamakaad na walay amyam balay o umani isakiran. Ay barat yan na si mamakasan na ad na walay a pimbalay niyan o di na piyamasan yan aso inimbalay anta ka inipamasa sa gyang kutwa walay luti na tamok a espesyal aging kutwa isakiran. Adabon mikitutumpok agyang koto a partner na miniblagyan na makabelag siran nagyuto na dito kapsulda nagyang koto a partner yan. Aya bukirk sa agyang koto walay anta kaluti na si tao akirkun ema ano to na espesyal at tamukyan akya pakamoyan nagyang koto walay anta kaluti. Di ka pa kaiba pa to pagpadakop magin di. Aya bu apumbagiin agyang koto amya kabelag na sabu sa tamok aya maanaw to na kaya sumpat aniran sa panaguntaman. Oay. Na sumipantag pa sa gyang kutwa kapital. Oay, o pamakaya mga kapital na si Babaykasan sa kiyan dagangiran kasarili nino to pamaapirak. Oay. Na mindagang siran. Oay. Miya kalaba agyang kutwa kawiyaganiran. Na pabila apumbulag siran. Oay. Na kanaba dairi ka din ambagiin tano agyang kutwa tamukiran. Ini tu agyang kutwa kiyan dagangiran. Di kanaba direk. Danumpasin apalebatan agyang kutwa kapital agyang kutwa Babaykasan amya kapital yan na sarila niya na pirak agyuti ini pangawya ganiran kerumai. Oy na malbatono to ka makuha agyang kutwa kirkun kar kutwa agyang kutwa Babaykasan ka kapital yan so kapital. Oy na makuha niyan na aya pagitungan na sulaba. So iniyo nga agyang kutwa amya kapital yan na ibarat niya kapital sila sa 1 milyon. Nasa din sa inyo nga niyan alaba, nagyuto imapbagiran ag kerumay kagyuti kay tumpukan nila sa panaguntaman na Google Book. Oy, ginan isa mala paginangan tanuron. Lagin mamuy mamakasan. Na pamakasin mamakasan na piyangaruman yan si Babaykasan, na miyangawyagan siran, na so kapital, na sarili, apirak, tamok aging kutwa mamakasan, oy, na mikerik aging kutwa kawayaganiran, kapya kalabas siran wala, na opama katakdir wala, amya kang belag siran, na kanabag ito ni Derek at mbagi naging kutwa tamok ay maananian na matutamukiran sa aging kutwa oras. Di, daanunda na palibat naging kutwa miya kapital aging kutwa mamakasan o pamakaya miya kapital yan na 2 milyon na palibat nunuto Derek nuto ayakir ko naging kutwa mamakasan ka makatatana aperak yan naging kutwa pera kapital yan so kapital na so inyungan yan alaba nagyutop man ipmbagi iniran agugyang kutwa akarumanian kagyuti kasusulutaan niran kaya tumpukan niran sa panaguntaman nagugalbok naguakal. Oy, ginan kailangan akasabutan tano. Kasi sa nga masatano man to na madakla bibid ako kuman. Na subibid ako kuman na aya undas yan na di makapalabita agyang kutwa 2 ka tao. Oy, adna kalalabitan sa mayto na adna kalalabitan sa mala na apiap na ki mayto amin nilabita ka sa agyang kutwa tao na si salungan na kiyaman na sugatan niya ka to na uda akibaya daga. Aya maanan yan na amal, kami lang naging uta amal ka, kami ni pamayad ka, na sudusa, aging kutwa tao, adir ka di manakat na saka imakaputuron, saka imakapendusaon, na ginan ipinaka-critical at kulawla sa alungan ng kiyama. Giti sabab ako mukum tano sa patas, untol ako kuman. Ada ang makapilabita sa aging kutwa 2 kataw amya kang belag, apertira. Oy, so matatandu at tamo kuman isa, amya kamuayan, ada bon kay tutumpo aging uta partner yan, na pabila makambelag sira na tamo ko to man isa kiran. Tamo ko to. Ayabu mapmagiran at tamok na sabu sa kya tumpuan niran agalabak pamikiran nagupanaguntaman. Nagyuti pumbagiin. Oy, so matatandu walay o umanisa. Kaya man na aya kaya ko aging kutwa walay. Anta ka aya kaya ko aging kutwa trak. Mamakaad na trak ko. Na aya kaya pa kamo ini na kaya ko niyan ng gulalan ko espesyal na tamok aging kutwa isa kiran. Kayo pa mo mamakasan. Na piyamasan yan atrak, si kumasa ka pakatutapiran. Aging kuta ini pamasawon, ini koon, na espesyal at tamok aging kuta mama. Kera kaya no pa ma.
Oy, napabila makambalag siran, naging kutwa trak naging kutwa mama. Dito kapadukop magibagin. Bau na makasusumpat naging utabay. Oy, di. Sabusak ya tumpuk adiran at tamok. Galubak. Nagito imakbagiran at rumai. Oy, ginan kailangan akasabutan tanong mga alok sa mga pagaryami. Kamay ka dita no kumukum sa untol na makapalabita aging kutwa dua na inupan makapalabita aging kutwa dua kaayam ya kalalapan akisid akasumarya si salungan akyama naging kutwa mitad kiran sa kukuman amay kada panagundaman giti sabab ayam anan yan na mendudtan no Quran aya katiru Allah taala sa Quran naging kutwa kukum tanu na mukit sa untol akukuman oy mi sabab sang nabandi ni miya karayag aging kay makampatao sa yan tanong kumipantag kung di ka pakambalag aging utaw duga tao karumay ako sumipantag ko tamok ay maanan yan na anto na mga di kidiyon o giraw man ay pambagin anta ka di kapad ko di bagiin na miya karegaya na si ibutaman salam na kanskano wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.